cover the Ghana and Nsawam TV so. Within the promise, it didn't burn also just so. As the winning your friend voice of Nsawam. Yes. Okay. Yeah, voice of Nsawam. The person busa question me no pay. First of all, I brought out say I Fante comedy no. Say na was feeling. Wow, me dey me tell say ya Fante comedy. Me nwa kakra because ye nya ye ni Fante. Say Fante the way we see faso ye na adwuma no. She say ade a wo hwe no kra wo ni kra be dey e beje ho. Aye ni me say NDC fo bebe krampo ye dey e kan fo ye nua be ma Fante say na adwuma ye dey e ye fe. Enti me tell say ya no me nwanwa. Ba me dey na me believe bi say me nua no in trying to so be na ye dey ye twa ato no so because me say me nua Fante anya de bi obet ma ye dey e bi na no akodi bi. Focus say in trying to na ye twa ato no so na opese what you saying. Are you saying say nsem na media no so o mo kan no enye sa na case na city ana because that is a man for edit never be security say no mo see your more threatening president ni ade ba sanete ana nya sanete menua me say video no when be ahwe wa obuso ya mahwe na we video na in front wa threatening there is no related to president in the crowd I say some gen fiasem na no mo kan said the day Jesus Christ na say be no person dey Fante yen ka bibi nto no so say be ya crucify na obi abe dey e be support am ya crucify no and this no person dey Fante oye omu twa ntro dey dey ato no so say be ya Ghana fo nyina be tu mo no ye dey egu no so na enkofo yi enkofo mu dey moja empo mutiri mu dey o ma fa kwan be so dey aye dey and this no person dey omu dey Fante ba nyankopon a oboni frɛ ne no aye dey abone bo afo no sai nyakopon no etwetwa age your friends say Fante comedy ama ene Fante comedy court aye dey ama ne be say wanye dey onko but osabe court dey until say that be na court no I think say 25th of this month osabe okay osabe court but yenim say judges for no so no say bi omo ye obi a omo dwen no mo so tie dey aye dey ekọ ana omo so mo hwe ade with evidence ento mo hwe evidence ye wuta omo no a me will believe be say judge for no in your beer will be bit my head actually do mun nim de nti no yenu Fante court be jai no okay court be so jai your second question no and right say okota che free fa ye omo kasama Dr. Baomi omo kasama Kennedy Agyapong I think that camp ni no na hit no wo pa it is so frefre omo kasama from dam no enim ko hia ye di nkomo se na be asundwe ba de hu ni say a good year I don't know yeah no hu ni say the papa babu party nana well me de camp ni no afre wo no ka me de ma to my dream de ka me ga say doctor and call for de eni ko asen ko afre wo because ya ni adentina obe cancel because bi mo say doctor and call for ni bi mo nso e kasa di tie na abokan ti waka say wo mu no hu ni say nkomo ni so afre doctor and call for ana me nti ase empenifo kasa bi say do de ahwede be efie no on na den wansan ye dey e bai wo de monster di ye doctor nkofo ye ni abra ye bo aban na chi o ye ni abra ye bo aban na chi nti ye ni time ye de koka ken for asem baby once me na ba ko ye dey abefe me no de normal so when obi ko contest there wo mo once me de ba ko na ken for no mu ni adwuma bia ya mo de mo sori ya doctor nkofo no ko no ye dey e di atem wo de yivi kwampo no se ade bia nka o mo de argument papa bi na e ba kenye ya bo mu de di atem no mo sori ya no mu di enye doctor yere atem na ye ono mu atem na na ye ne members na ne communicators mu ye de edi na chi no mu di mu atem mu so mu say ye wura ken kofo mu di na mu di mu chi e di ade pa na o ma che say di nti anye dey ye ma ye wura ken e me di part na ni o mu ntimi nya bi nkan ye o mu di a o mu ni ma nti mu di o be di atem ahoro because o mu anu say enya de bia ken no be de obenya enti say o mbe chi nka ti o munya bi nwi de o mai ma so mbe bu ma na ye dey ahye enti abro no mu ye dey e di nti enya okata hwe frifa we de o ye na ye de ba me de tumi ne de na nka meka say enwu hia so be frɛ doctor nkofo na ye dey aka ho because doctor nkofo no enya unim say o frɛ yen so no frɛ one side a nka Rebecca say bia o ya nya atwom because e ba ne say na o be frɛ e na o be jai bi e san say bi o say omu ko me ma nkasa kra nwi omu ko problem no omo di problem ne ba no ana wo frɛ mo say wo tu omo fo a akobi no be complain but you say omo di problem ne ba no so say wo so nkofo ye bi na mia yen hwa ade bi wo ha no omo di problem ne ba no omo jai omo de na eto atwa open ne makenfo nso de megina say ye ni atem bim ene yeso ye be bo aban na chi yeso ye be bo John Dramani Mahama chi omo be hu ye wura John Dramani Mahama say omo ne no mo contest
na enye Dr. Mahmood Bawumia so mu hu saa de ne dia eso mu so mo bo a friend say Yewura Mahama echi a there is no way say Bawumia ni bia ne ye dey ebenya time a ye dey ama wo mu because mu de yafo mu so ye yere eye de ya ye de o machi be dey e be ka fom timi nua media to me no na make no okay na so unim say nyame adoma akweti aba election no 2nd September na e ba so MPP for say Frere Abrantie bi Solomon Asumadu on na kwakwa stand dia MPP NDC for say omo best stand for election unim say Tamaliba election e be ko so the MPP for say omo nko NDC for say akweti ade omo nja ama mo omo de omo ba G seat no as a member of the new patriotic party wo mpani for take decision say enam dey see ye enam so ma Tamali MP honorable Mutala Mohammed edit fast so dey hwe ne nkwa no sa election enya de omo be contest for mo so mo MP no so free mo no so yawe no so free mo nkwa dem so de endu wan yawe ndu one day kwa no so dey free mo on so ni wo no so ye yasa enti what say say wo nko for so mo nko mo de na omo so mo be ba mo de MP no wo ye ne say na wo feel as MPP ni oh well me believe in democracy say NDC for no say be mo so adwen de mo trim enti mo dwen ho so mo so be contest na ayo mo choice no my day I take it but the most important thing is say hom be ba ba mo wini it is we are sure say mo betimi wini and I say obi anim say akweti obi anim say Solomon Asumadu no obi anim no modern ba obo no okro no so wono me mako hunu da adwuma wo ye no ho no nya yize o adwuma wo ye no okro no so wono enye yize na kromofo so agina tum na ebi mo keka sen ka mo fa ma say mbra ade na mo amfa namba wonim ye maame amase kra wo believe wo ye nua be manim yes ye maame amase o endorse na me obi ada ye yi na kire na me obi ye maame amase di akire ese ye pen ye tumi ne ye pe tumi dia at the moment ya ewuo yi wo ho nko ade ewuo ya ba yi nko ade onipa ba ko pe ene betima aye dey age tumi na maye so ho eti ye maame amase krampo ye endorse no ama omu nyina omu afa ne afa no mu training na endorse no say on na the right person party no or mu believe say who can represent party now obetima age tumi aye dey amaye okay and dry you so mo ye health work na o share videos ni edom e buy ya it was very impressive like me come share video I was like hey the people you never talk about my MPP and after so me do the and say o ever sit in fala ba onim you fear delegate wo gidi say ndra crowd dey puba ya wo be di echi mo health work no sa nkofo ni nyina MPP for ma be to aba ma na say omo de omo betintom pom keke well empenifo say di wo hunu bi da nya dey ehunu bibiem ye hu bi da eti no so ye crowd na ba no ye ma no ema ye trimu nya dey enye ye de ye be koso aye dey aye adwuma ba ye nim say crowd no so aba no so signal bi a ya send ya ma NDC for eti no eno so nche say ye kote aye dey ada si ye guso ye adwuma den a meka ma cho say e be bo on the 2nd September sabre say no ne declare NPP ni so na aye dey every eti minua wa wishimu pa wa candidate ne dey dey e dey okoni okay okay ebeda wase se woni Ghana Nsem TV atwetwe nkomo bibi fufuro bia o ha opese wo ka Dr. Bawumia wo endorse no ana David empenifo say serve etire ho a ye nhye kutubi eche ya do chira etire no Dr. Bawumia teni se ha ho kra akofo ba Ghana for kra agetum NDC for say wo say see omo kra agetum say Dr. Mahmood Bawumia ono na ese no a kire ye de o man ye de eche ne nsa na se bi NDC for the common bre enti no mo ye de e be di etumi no but ye pe obi nyansani bema obetima kekere man obi a obedwen ye ho adwen ye nanam ho adwen ye nanam kanso am ho no a Dr. Mahmood Bawumia pe and what that nim je no obetim da ye de abeboa enti Dr. Mahmood Bawumia de ma fa na se me kra ene ma jenko enti won na me believe so obetima ye de abegi tumi ama NPP ama one sabe winning a national election ama ya ama NPP yeah all right better was